here to zong te in zavain ma sain chi bai ka han book chawa e kal thia theu angin nimin December ni somni pakwa kha Wuhan China coronavirus COVID-19 kan ti an mu chua champha akum khatna khania Mizoram apo kan thia theu angin COVID shipui hemi shi hian thasom chuang lai mai in han lu chilta ti kara chuan hei khami chungchang kha Integrated Disease Surveillance Program kan tia IDSP Mizoram tenai Sawihona hun kan hmang dona anni hi Mizoram chunga hemi COVID mai ba ka tun ma poin nanna chi sang lo zir chianga uluk taka data te lo lakhoma scientific taka lo zir chiang thin an ni a tuna COVID chungchang apo hian an tangka em ya an manin hena tang hian officiala data chuak reng hi chu an mani tanga lak vek hi an thin ani so ama sain kan panel kan somte hi min mer thia tina han nei photilangin kabul nai bera hi Dr. Pachuau Lalmalsawma State Nodal Officer State Surveillance Unit IDSP nia COVID-19 bi ka hian official spokesperson atana Mizoram sarkar na ruata ni chuan apia chemi hi Esther Lalhmingchhuangi DO ani a CMO West Officer ani hi oma IDSP noyami thawani a chuan apia bermi so pu Lalthatluanga DO State IDSP ya ani chuan hun kan nga lowa zona ka hanin zo de pop mayanga Dr. Pachuau Lalmalsawma kan zot ma saberanga IDSP hi engang takin nge na in thowa nge in ma chopte le in thil tumte kha chiang zoki mi han shila che ole kolome amasa in Integrated Disease Surveillance Program State Surveillance Unit mingin lom thu kan soidua IPRO namin hun chatak mai kan han nei ho thei hi tin ale lam ha chuan u anrua le atho puite den po hian kan tho ho na hi rei to in hulo mala ni tin san tin in chi bayang hi kan ni tila swal om love IDSP chu atoi zong in nanna engpo han en thaka CCTV kan thria closed circuit television ina camera tha alarenga chuta chuan mihring chevel le thil om dan a en reng angkha ani meya chumi atang chuan enge lo chuak ti azir chuaka apoi mo chun hi chutiang buk chon in IDSP chuan natna engpo khoi huna po state chung bi ka Mizoram bi ka ti taila lo om ta sira chung chu report adong zunga chumi atang chuan atu langin ma ala kan ti theang abik takin kartin hianin I portal kan tia internet a hian chung natna la khom te chu en dikle I han thon an thina portal entry kan tia district tina tangin centrala thon thak an hiya chung thon thak te chu National Center for Disease Control kan tia NCDC muna IDSP headquarter an lo la khom le state sang mi kha chung la khom analysis anti hamu chuale thil thul angkha Prime Minister Office hian anu le ta chung chu he ta Geneva lama WHO lama alu chole ta boka khatiang khanin step sang khanin sub center atanga Geneva in car kha IDSP na an hol chho chu ani ti taila aswal om love tin thil tum te poi ani han soina ta mai na thawme tuna kan soita kon khan ama sabera chuan natna tharlam le om sa te om dan zir chian kha ani a pani na chuan tho ho na thane hi ani integrated kan hati chuan thok ho in la khom ho kha tianga ma la ho ti na kha ani me tuna IPRO te na thil kan han ti ho te po khang zinga atum pakhat khani department chunga program sang baka department dang te nen po tho ho dan po hian tuna hen kan state bika chuan lung oi thlak hle swine flu te kan tia chung huna te po chuan in department sang poimo tak te education soi kim vek lo mela hun te atlem don wagin khang kha kan thok khok tak me ani ti kha soi ta ila chunga chuan in roi tu ho tu tha te kan nei thina ramlu berte he an poimo kan chief minister te kan health minister te le chief secretary le health secretary le kan director le midang dang soi kim sen po ani lawang chu po chu level sang kha kan poimo dan kha ain chen lo na in kan chul dan le khanga natna chungchang zira chuan apoimo na kha alo lang ta thina tin shileng chungchang bi khi
report aum chuan kan bo zui boka report aum lo pon khami report kan la khoma tang khan nikum tun ang huna hian nikum masa tun ang huna hian he sikhi alo luar to thidem he natna hi alo luar to thinem ti te ani lo pon natna tharla mani chuan mi pakhat lek dam lo na po ni sela I chung te chu abik taka enchin ania ei tun kuma hian covid lampang hi kan boi pui lo theilowa kum dang ong chu ni sela ranung se kan ti skap tai fast po kha ei boi pui chote angai nga kumina hian han soi talong longila I ranung se kan ti skap tai fast wang pai mi tam tak zoram dung le wanga chakle thanga an dam lowa chung zinga mi paruklai te chon nun an char ni ti kha IDSP na tho soi ro chon kan bel ani chu ya angai nom khom mai tin thei covid oma covid wangin ripui zoram pum mi han tuama mi zong ta hian IDSP mi pui pon kan han mer hria tan chau chau ni hian alanga a mai kha na na sat takin lo thok to thina range ni ramtan ropi takin hnai lo to thok to thin ti kha hria ta ti ro chuan in ha thokonga hian har satna emo enge indu khop lo na mo ka ti ang chi ma son na tur ang chi te kha soibel tur kan covid thupuya kan lu ma hian kan zot le lo lo tung tungai mi ron chang tur yang ni kan soima sanga atul kan nauten ron soibel ta sila thau me ama sain internet hemi a signal hi kan nei thati atul em moya ka te da khel lo ti thatu chon I kum engma chen ma kan son nu atuna hi chon ma son le chuan tur om lo khop hianin review meeting kan nei po hianin Delhi lama kan ho tu te chuan kha kha min mu dan le target a khan pa po tu ngai to lo wa min ngai chu chu kan tho ho na ra ania signal hemi internet network kan han ti te hi alo poimo chumi tan chuan tuna hian system thar han bun kan tuma integrated health information platform anti IHIP ania chumi kan kalpui thei huna chon ni tin I hemi atak angia langan hian na khoya po umsela report hi dona central thon ngal turania tin ataka khatia valu englo ma khan har sana han dia chon covid apo khan a then khachu kan neinga abik takin I mi pui te na department dang te na le program dang te na tu te nen po kan tho huna a that view wal hian stigmatization ka ti lau lutuk na awang hianin mun pakhata chuanin Singapore atanga ron hong kha an lo ve deuh tham thama chuanin ron la chuak ro ve nga tang hian han ti ang chi te kha oma chung te chu zan ria te kan han phur chok ang long longa khang te kha mi hriat lem lowa min zo ta ka chuan soi ngai te kha nia tin I han in vo lek lek ang chi te po hi ton chang kan ne amaro chu heng hi chu om lo tuk ani ngai kan nia ngai dam dil na po hi kan soi fo angai ni chu wangin kan hathwa hian ziklu ka thoreng thei po hi ani bik lowa chunga chuan abik takin kum thluana thok to le kum thluana mengrim te an lo ni poka kan naw te po I engemo lo om ani chuanin ngai dam voina po hian timela hriat thiam na kan han nge na amero chu I phone call reng hi miss call po lo om hian kan changlet vek anga hian kan ngai thein ka sia chu I ke mani lama hian thei to kan chho ve na lan tina an hin kan sia kha han sei bel le ani chu pakhat kan belanga hemi reporting chungchang hi data chungchang hi e kan ti thaviau to lan la hianin ei COVID-19 chungchanga staff te po han lu tha nok te kan oma kai molaya chuan han tla fual do han zui ngai cham atam kha me hian an na tho tu hian kai min har sat na hi mi an sem do khovel a chang kang zela ram chang kang pia ga data ngai gut na chang te min an she zela IDSP na tho te thil kal phung shim shim han don na tan hian database hi ani do vek to ni chuwang chuan bun covid b ka po hian hemi data reporting chungchang hian hei a hian mala son theini in alanga tin khoi molai chon har sana te po kanan tok ve bokani ti kha kan sai do ni ni khop mai tunami he nge ni shipui leng hi khovel poina boy pui ne mizoram angat phei chuan I kan voi khat ton na ani karing hetiang ang scale hi chu ti chungin IDSP thok tu tlem te ina
thata kan manage thei hi aro pui ka ti khop mai ke ma pon ei sarkar ina INPR ina I an thu chhuare reng hi IDSP data aron official aron ti vekania sarkar lai pui central sarkar point an ma ni data ba hi an ring lo ni ti kha I pui ten in she leila thain ka ria ti or so kan sok thu chu nia IDSP han ti hian tho ho lai ka alian lai kha nia ke ni hi a data lai a phong von tu de kan nia data pangai nei tur chuan in laboratory be chana result nei kha ngai ta chung result nei tura ma la tu zong zok te kha nga khan kan tel vek ani IDSP khan kan tel vek ani ilai kha kan sei tel ani atin data hi apoi mo em maya kan sei thina ke mani a chuan in swine flu H1N1 po kha a hun laia khatia min han del chia pialama khanin parliamenta zona te lo oma chunga chuanin thataka data kha kan lo von tlat awangin zona kha thatakin kan chang zung theya chutiang bak chuan covid chungchanga po hiani data hi him le tha adik theyang ber nei hi kan tumbul pui ber pakhat ania tin atul anga pek chua kha ani boka khang te kha hanje angai ni kan bellong ta khan covid chungchanga hian anni hian scientific dewin uluk dewin data fel fai tak nei an lo chin chia an lo zir chiang thina covid chungchanga Hmalakna tur kong sang po sarkar ho tulu thlengin thuron an pe thina khan tiang an thuron pek awang te khan I khai kan sarkar ho tu te pon khami be chan khan ma ten la thina din hun thataka tun thleng kan omna chan po hi an ma ni wang hi ni ti hi mi puiten kan hriat atulin ka hria chuan covid a han lut tan taila soitong khan I India rama covid aron lu nu Mizoram aron lu tan tira tangin tila anni hian uluk takin engkim an lo chin chiat thin ti khania PS therikan zo thanga kum sang ni som ni March thla tang khanin ka hria covid kan mel hriat tang kha khata tanga tun thlenga thlatina kan din hun kan pun chhodan te le khatiang kha yan hril te che Marcha pakhat kan neya chuan June za somnga pakwa July za hni somnga pathum August zanga somkwa pakwa September ra hian tle minaron pungle dewa sang khat le paruk kan kaya chuan October ra hian zasari le somli November hi kan pun tamber tumania sang khat le somriat pakwa chuan tun December ra hian nimin thleng angkhan zathum somnga pahni kan neya chuan tuna kan record dana hi chuan positive to zong hi sangli za somkwa pakwa kan ne ni ta khan putlu ang kan zo tanga ani ni tina lo boi pui tu tlaiwa thak boi pui reng tu nia ani hian khami kan positive nei to howa khan enge atren ta kha I enge entia kan soyang kan kaidan bera kha engti zo nge han soi fia dan tur kha I hriat karinga mi puite hriat thiam thei turangin masa bera chuanin state po na tanga lo lute standard people kan ti atang khan ania tang khang ho kha ju na train ron ho char ta ti khan facility a in da mola ti chuan khang ho a po khan a han suan na dok big state o ma Delhi le Maharashtra te kha case kan nei tam da ania chumi nuwa chuan para military force kami transfer an ma di battalion move kan tiang chi kang hanin nasa takin ni kan case hi aron ti sang le ta ni chuan chumi nuwa chuan in truckers kan tia chung ho chu ani le ta driver ho antigen test mangin variant te screening te kan lo ne ya khanga khan ni ti aron pung chauta variant te kan huna tere hilang Manipur rami diplomate tin khateng khanin kan neya khanga khan case ka aron sang le ta chumi nu khami chin khachu kanin chu chat viak chuan kanin sia state po na tangaron lut ang chi anga khachana mara chu khoi mulaya khan nge ni han mis zau hi chu kan nei ni ang community a September thavel tang khan ron chau ti chuan a lo mang pui nan soi taila community a spread ta po khan hemi anan nashik hemi case November aron san na chana po student an nia zirlai no pang at hemi school pakhata po hen a chance a san ne me chu veng sang sang aten tiang kangkal khom ta
ta chuan positive ko in pakhatin sithe a the dar khat veng tina ti hian akal dar le ta ni chumi ni wang chuan case kha sang ma ma mar chu kan sarkar tu nei tu ten e enge kan ote ngai poimo in lockdown an ham puanga tlem case kha aron ka thata chumi nuwa chuan Bihar election duty anon ho le a chung ho chuan enge mosa e ashi hi an lo kai vele bokani ti kha e atlang pui chu mi me te sa ta khan pu so ma kan zo bel lokanga nia ti khan lockdown te khan te mi pui lam hian chang chuan harsa ti chang te po ka han nia vui vai na thom te po kha lek thena maro chu thoi takin sarkar thu kan zom zera ti hian ka in chu chat le thin ni hian a hriata chuan tu nai taka hian kan thamuang sualang em o ti hi riro oma I an soidan deuh chuan case thar kan nei hi imported case state pona tang ron lut quarantine lai ani deuh vek towa tual chunga hi chuan tual chunga mi hmu chua ang chi hi anom pheu to wang hian community spread po om to lowa a hlau thon om to hleinem ti anga ngai dan siam hi a ol tar yo maya chumi chung changa chuan engi ngai dan ni hi an lo chu ti ngai dan lo nei ni chuan in silfia kha kan ti tur an in ka sia I zantin hantira changchun jing lampang te ne result han en hian in kai na chin hriat mai lo hi ain phum zia ni chu chuan enge en tir kan ti chuan in khoyamo akai na a hrilowa akai na te po khan an kai ti po an hrillo hi a ang hreu maya chu tiang chu enge mazat tu na hian khothlanga hian community spread kan ti kha ala kal rengjok ni hian alang tlat maya chu wangin I case ten khat chu contact tracing atang te le quarantine hunat te loin kai te po an nge yang amero chu tuna hian kha akal dun real renga chumi ani awang chuan tuna po hian Christmas kum thara te po kan film kurzel hi angaya tin lockdown kan hanti te partial lockdown kan hanti te le a bungro atong kam bungro kha chu achidam po kan mangani the khanga khanin sarkar hi rel tu te hi hanti te kan minister te kan ho tu te ko kran te tlongai pol te department sang te alonia chunga chuanin sarkar emo department malina mo kan kalphung kan kaldan tu rahi rel ani lo henga hian mi pui ai o hi an tel vekani ti sheila chu wagin malakna reng hian sarkar va bur bun tur lo sarkarin he ta medical lama mi thiam sarkar na thok chuang si lo te thleng atang po in ngai dana la ni ti kan sin chi anga in ka ria chu wangin malakna sim hi kan zawai malakna kan ai o te malakna ani ti hi hrichiangila a thain ka ria Christmas don borok vel chungchang hi amhonga hi tuna hian kan la soi thei ri lowa tuna tanga reivak lowa hian arun lang thei tura ngai ta ila sarkar ina ahun taka lockdown kan ti in khar keep kan han tiang chi te apun wa khan anu November October top le November tir khami in zom kar ni chung pona wangot bo khan voini thleng hian azar zona hi kan la nei me kan ni ti hi kan hria joka kha apoi mo chu wangin zan curfew hanti te pathian nia chualo hanti te hi income tan hian income chungchang te po kha income lo te po hi income chak tak chu kan omong ama ro chu hengi afin thak berlo ani ti hi chu aron lang engwangin nge kan ti chuan ama zalen taka ho kha tuna hi chuan ain lockdown sup to ni status ilo heta ram sang tuna hian sabram te po kan sia America te po kha atop khoka anti le tho tlai khon hu ania Mizoram hi chuanin pathian kai throinin a khun takte zela khanin hengi kalpui ani thina wanga ziom mai hi kan ni alam tat be chu wangin heng te hi kan zawai tan ani ti kha hriat kha poi moin ka ria Mizoram din mun tiangang hian nge ni positive han mu chuat tlem ma se thamuang taka omngot tur chu kan la ni ri lo tina ani mo omzia chuanin in test ta vekila tun a hian kan tam leang ti chu arin thein ka ria khata khan nia khan sample test chungchang khata han soi kai talo loila I covid test kan ti sample test chi sang chi thum kan neya khami chungchang le nge khami kai hnoi poimo zwal nge putluanga mi han hriat ang
ye so test chi thum Mizoram chong kan kalpuya RT-PCR kan thi ZMC laboratory so ania in tunat lab he district dina Juna lungle atangin antana September tha chong kan imbun fel factor ni chuan rapid antigen kan tia red test emergency le screening ate kan kalpui mek boka chuan kan din mun hi han thiri la Mars tha atanga June tha thleng kha chuan in PCR charger in kan test ZMC July hian rapid test claim 5% vel che test atanga 5% vel che hi rapid test kan nei ni ti chuan una kal chhozela PCR hian in kan test za somriat te chunglam hi a hau chhodo ngar ngara amaro chu September tha vel tang khanin September tha to blam October vel tang khan rapid test hi alo sang chho ve tir tiala tin thunat po hi ron sang ve tir tiala tun December a hianin thunat lab kan test percentage za a soble peruklai thunat lab po hianin anon phave to ma chuanin ani chu an test thai te ni khatan test thai te tam lo wang hianin a sang lu tuk thai lova chuti la chuan rapid test ro hi chuanin 48% vel 49 te 50 te a chang chuanin 54 te kan han zok zoka chuan PCR zok hi tuna hian an tun December a hian an test percentage atla niam ber thla lo nia chuta chuanin 35% test atanga 35% vel an test ani ti kha hemi test covid bi ka chon apoi mo khop maya test result kan dona tanga engkim test atanga malak chau thina ni wa hian uluk taka test nei ani vekani ti lai kha kan han soi duani ya I test chung chang hi nia PS theri kan zo belanga pu tuanga soi kha han supplement turin chumi ma chon pakhat kan office staff pakhat hi a hritlanga a hnap te kha tola a khu puak na sa khop maya kha test kha in duanga tinge symptom a kha chuan kan hriat dang kha chuan khu ro hnap tol lo khatia ang khu ro shok thi bang chi kha symptom ni kha kan hre dewa test in duna chan ka han zo khan kan thenom nuin hetiang hi chu I covid positive in an huzel chu wang chun in test ro min tia khatiang the kha I thil om thei kha nia khami chung chang vela putluanga thu soi nge ni hanbel na tura khan PSC kan so mangai red test hi kan tun hai phe chon chu utluanga soyang khang kan mang larness emema symptoms nei hian atlang puin tuna hi chong kan test to ta chon khosik te symptoms are lang enge thok nuam lo ti te khatiang te kha test kha kan nei ta ma se khan zinga symptoms nei po kha retina ava detect kher lo kha va mul kher lo kha ta chong khang ang kha chu symptoms nei si ang nei si ma se retan lo negative ani kha chon PCR in kan repeat thin ta khanga symptoms nei tho si PCR le reta negative po khan ve thei tho bok ta miss na chan sa tho ti na mo kan sei chun jomanga khalai khanin RAT kan ti hi alo pun chho na chan pakhat po hi ani taka chuanin volunteer in test hi engmaza chu kan neya chung zinga chuanin kai in ring ho lo hi kai an omni zai thiap pakhat in neina kaltum te po aron test positive not me class tan ani dol wangin zirtir tu pakhat chu ka ngai thatnan ka in test dhutia an in test RAT in positive le not me an in ring lo reng ni ma se positive mio sia tin chuti lai chuanin emergency sample la thei bi khi team kan siama chung chu hun bi po thia chong lawin atul hun a pianga an kat ani me symptom nei anga ron lang in report anom hian an han test an positive deu zia emoti mai tur hinia ten positive kan an chung te kha tivenga ro kan han ti hian pani khatin positive na khan an lo bel le bokta khang kha I tun din hun ani awang hianin le
la zirna te mun dang te po in nei na mun atang te pon kai alo ni chho zela heng te hi a zonga za in kan in tes vek lem lova mi thi chiat to na atanga chiat tok te zokina chuak ngai si lovina positive lo ni tanol te po hi an om tlat mai ni chu wagin kan film khurdan tura hian a ma ain a lom to lo zok ani lo mi ti ni china in zo na khachu zo na thu lem lo le I kan tangkai phui lo tak tur nin ka sia ne khalaya khanin I thei tun ha ya phe chuanin I khoya ka zinna a reng hianin certificate ten lo du ta ni chu khami zinna certificate free covid an ni ti lantir na te kha khoi khwa ma ten an lo du awang khanin an zin don hianin an ron in test thin ta khanga khanin mani in ring hlel mi alo certificate du wang chuwa ron in test positive hi an tam ta chuan hei tu na phe chuanin kan film khur wangin hospital te pon screening a red ten lo test ta khanga khanin akal pui tu a om pui tu tur te pon han te sa ria pui ten lo ngai wangin mania po naw nei tur kha an nin te sa a om pui tu tur an te sa a om pui tu tur zo kha lo positive tatlat mai ni a om pui tu te kha pon chuak ngai mi alo khoi tang nge kai po shiat mi alo bania chu wang chuanin hetia lockdown kan ti te le hetiang zan chua in khom lo te ang kan phun hi chutlem chuanin keimani thatna tur zo kania kan borok le kan hun tonin azir lo wangin kan nun phungpa nga yanga nun lawa kan hun ton ang zela in adapt thiam kha puimo ka ta kan soitel ven tin sarkar dai dam do chang ni lo private hospital a po hian positive han hu nol operation le thil dang ti don wanga han ti te po kha oma tin tun hai nge apo private dam do in hanin khar da urbrup ngai te po kha oma heng hi a zong hi puan dar ani lo wangin ne mi lo matang pon a thom hi a zoi ta mo lo ti pal po kha a ol ve thei thawang ti chu kan sa thiama ama ro chu ma lak na hi kan sa vai tan ani ti kha I lo pom het bur mai la a thain ka sia alo me ani zona danga han kai la hei mi thiam ten an soya ke ni pon kan ton mek ania COVID-19 shi hi a shi ka hi a in thak dang lam a in mutate thin an tia chu tiang laka invent dan tur le engani khami chung changa khan enge han soifia duin neyam tunge kan tiang pusoman mi han chan sak le langin hi Indiaram state tangina tuna hian kan boi pui mek ania National Center for Disease Control ti tenen po nimit pialoka video conference te kan ninga covid ron om tan tira guidelines le engemo thilti tur in tuk then khat kan don ang khan tuna po hian UK variant genome anti UK COVID-19 rik chuak thar te mai taila khami chungchanga khanin malak na hi akal chhomeka tuna po hian Mizoram nge po hian airport chuanin ramdanga tanga local te chu in report vector ani tin ramchunga lo omsa te pon kan chung le khat le kan chen rualte lo ho tur emo lo ho mek emo lo ho to lo mai pal emo an ani po in report zel tur ni 102 le number dang tarlan te kan ne chunga chuan report tur ni ti khanin hei IPR ngei point ma ron la khang te kha lo rezel taila chumi pialama chuanin nimin din huna kha chuanin India ram ami UK atanga ron kir te kha mi paru UK strain positive antime khami sik thar pai kha ania voina hi chuanin somni an tling to ni somle pali dang hi khami inkara khan mu chuale to ania tin chumi pialama chuanin South Africa hianin afrik chithar a strain thar a variant danga kha hule ani boka chupa chuan Japan hi athleng to a tin sa brahmami khami afrik chuak thar hian ramsom le pakhat tuna hian athleng le to boka kan hriat bak pialam panga hian khatiang khani wangin film khuri angai maya UK tlo kherlo khan Dubai vel zukleng chin ta po khanin he sik thar hi kai thenia khang Dubai kai ta kha heta Kolkata airport ta po kha sik kha an thlau theya domestic airport kan ti angchi ta po khan chu wangin abik takin tun din hone chon zin ron ho lampang te kha film khurle zual angaya chumi tan po chonin sa brahma mizo omte len po kanin bepok mek zela
atul angin atira China tangaron ho tur te na WhatsApp group te kan siama kan lo in dongsong angdeu khanin ma hi sarkar angin lak thau mek zel ania tin I positive sample hi abik takin khang sabrama tanga lo kirte ani chon RT-PCR positive te hi chu avai hian I Kolkata bula khwanin khami azirna tur big laboratory ama chutan chuan thon thin tur antia tin positive kan nei sa te po hi zir chian angai wangin ZMC sample somriat lai mai chu tuna po hian Kolkata lama chuan thon thla ka ken thlak mek ani ti kan se gun chu soi bilaga kami ike variant kan ti pi alama hanin enge khowela hian kan ma chon don ti po hi ngai tu tham akinga chawang chuan film khur taka thil kan kalpuya kan ngai tu hi apoi mo inga sia tuna po monitoring hi task force te na tang hova sarkar malang na pi alama po hian thei top kan chua hi angai ka sia tin heta airport a chang khat chuan via antinan London via Delhi Kolkata te anon kalko nuya atopa basa go hati vela taron hotel omchin ni hatiang pal te po khom lo se tun chunga pen kan du khop maya enge kan in thup tum ang zong lek lek ang chi aom khan har sana Mizoram ina tok thayani ti sia ta poi mo in ka sia chuan thei topin kan tang howanga sarkar le ko shante khotlang te task force te nen eng ang nat na polo thengsela Mizoram hi pathian khoi na zara na sataka tur lo tura kan invent thai kan be sei ni ti lai kha kan han sai tel doni tin khami chungchang khanin a sarkar angpon department ang te poninga in mu khom meeting hi chumni omtowa nungsak chu voina kan health secretary ruma nei ania tin atul angin malak ni tuna kan ngai thak ang khanin lepui airport kherlo silchara rontum by road ka helpi motora wareng te ron paltlang te kha omthei ni awangin wareng te khan in report namun te pokha atul anga la siam le tur ani ang chu tin pakhata sebel la nga hemi chungcha po hianin ministry tang hianin information ni kan dong char cha to chu passengers list aviation atangte atang khanin mirom pe char charani tin airport atangte authority chi sang SSU ke mani link DSU or SSU Delhi tite heta Maharashtra international airport nei ho tang hian am passenger list miron thon char cha to chunga kan lo huwa chuan mizo pasari hi lo thleng to ania kan han mu china chung ta chu kan be pok vek to tuna hian ti chuan test te po voi thum lai an lo paltlang to ti chuan una imani ina self monitoring in anom meka an fil hi mani ti kha kan han sei tel sham do ni RT-PCR result kha negative ani abeng war thla khop mai hei khwalzin kan nei hi atam zok tila kan soisual karing lo ani ti ni thlona ron thlok lu deng to maya phai lama tangin ania tin kha ni putluanga soyang khan foreign atang te pon passenger kan neya aron thlok lu ta khamia khan hemi virus ron pai lu an ni nga ni lo ti kha lengpui airport on screening point kan nei ning ka sia khamia ka impu achana enga tuna impu achana thar ro mana thar te omem ps theri khami han zot ser hamir shi fi ser I lengpui airport thi lo zin hotel lo an lo screen char tun thleng pon tian red hi an lo test ta an lo screen ta chuan tuna kan boipui tharle deu chu khutlam panga khwan signage te kan tar ta enge tuna lo ho te phe hi chu I ron in report na tur self reporting form te om ta kha I anni po ka cha du chu I zaklo se ama chaina lo ho te kha chen phe chu khami covid tir vel khan an zakta anin thup ta khami khatia ang ni lo se I kong tam takin min pui do na ni te ha kan soitel do ni ka in thu pakha poi do khapa chan chu in kaidar hi achak lu to ka tuna
virus thala tuna min tuamek tu virus ai hian za som sari dain kai ol samjo kani tin anzir dan chuni chu wain kan chung te kha kan in thup chuan kan chung te kha ol sam takin kan kaya kan chung te wak chok le emo ki mani ngei po khan midang kan kaya chuan reilo te a hian mizoram a hian abupui kha asiam tu kan theini di rin tlomai chua midang te ta na mal somna ni turin ram danga tanga local abik takin UK le Europe tanga local te khachu in report sam turin kan in ngen tak me oni mi puitan tuna kan state nodal officer pusoma min ngena kha kan ngai poi motul len ka sia ei kan hun atop don nai towa hun kan mang deulek towa atop nan ti mai la enge ni thu cha du ngai poi mo soi du in neyam putu nga tang kan tanang kan han sanga covelin hun tim ma chan mek la hian ilom na tam tak kan nei via ana thok tu ni nang point chunga chuan an nei sumte senga na thok tu te tan an ha mai khunge tin thil pek tam tak mizoram me puin pathian awangin an luang chuaka min pe a chung te chuan kan tha ate chak le mai te chuan tuna po hian aizol mai ni lovin district a poin heng ang thil pek te po hi an lo donga thok tu te pon lom thu te lo soi turin min cha ve mo na ni heng ang thil pek min pek te hian kan tha ati chaka ani na taka chuan a thok tu ni chuan a ha thak ve khop me a ril ruhan beidon ran ram chang te po kan nei ve ni choti lai chuan pathian na tho kan mu thina wang hian kan lo ma heng hian kan tha te po ati chak ani tin kong eng kima COVID-19 sang ni so pakua kan ma chon chung po yang pathian chen na IDSP chon na sa takin na mu hami po hi soi thang a tlingin kan sia amor chu kan hun te tle kan soi vek lo wanga mi puite thu oi na te task force te in penga te thok tu ten zan khwa tei rek khot lei var kan thona ra te pathian in Hmalakna tundin huna kan drin phak bakin kan ti thave ning kan sia kan lom khop me amor chu kan hmalam hun local zel tura po film khur taka kan in vena kan ti chau zel apoi mo dona pathian sharinga pathian o ngai chang chunga he si po hi kan ngai thak dil hi chu a thain ka sia ti kha kan ka thunu nunga cho kan sai do ni ke ka cha ve do tu na china ka soi to ang khanin tiang kan hun to ni na zir lawa chu wan chuanin a ma kan hun man dan te kan nun dan thin ang te khan nun chal tum lovila hei hun pui tian Christmas chu kan han mang zauta kum hlui tha tur te kan le nei ta khatianga khan ni kuma kan thla dang khera mo khatianga I man khatum lovila anuwa ke mani bok khatwar tu tur enge monipal po omse kha ke mani tan kan himna turania chu wan chuanin sarkarina zom turanga ati mai tuamte kutsil uluk te le midang nen in hlata om social distancing maintain te kha kan the ang kan phak to ka khanin ti sham shamila chu kan ram ke mani kan himna turani te kan sei ve du ni yeah wayme mission wing branch president thuzia hi kachira mani lo khan chuta chuanin COVID-19 a hi chuanin clear big nei lo hian kan tun dan kan ma cham dan hi ai nang veka ai in ven dan poi ai in ang veka ni anei nung tan a khan pa vati hloi ngai na om chung lo anei lo tan po a thil ho te man tlom te a in ven thei kha ni chung chu kan hret sa kha ni khang kha zom kha ani mai ti lai kha ni chu adik lein ka ria chu mi pialama chuanin hun rei takhathi kan nei lowa ram dang le state dang chanchin bumi te pon kan ho tu te pon zot loya kini takya omeron zota enge ya chan niang ti te ke sinwa nei tlem ve enge ya chan niang tun bin huna ko han soitai la December a chuan sangruk chuang ni tu india tuna hian in la teu lo ang reng hian alang boxi ya hei komin chu ral tre pa December po ral tre pania ni khathil thua chuan asang tel chuan kan pung lo tura kan han be sei ngota khang te han ngai tu hin pathian hroina le om puina a hun te me hringa te po hi kan soi thina ke ni ho po hian hemi huna ta na thok tura ruat kan hi ang ti te hi
kan sarkar ho tu lu te anin ngai bel dan le kan mu dan te ke ma ni ngei po hi kan in ngai dan ania ka zuk zir to na te kha tun hun tan hian aniang a han ti te chumi atang chorin ha te po hi ane pa i boy om han ti poi boy na hi nun phung pangaya kan train lu ta chuan kan boy lo ani me ni khateng khanin state danga ram danga chutiang chorin an zale na inga tinge ke ni bi khi han ti te po kha ni china khan han sei te kha omo an ti da na kha kan thik chon an om dan kha an tor ang kha tur ve hi kan ngam tak zetem entiran maharashtra lo sei taila tu na hi chuanin symptom nei cham an test nin kan sia chuan a le lama in test mai chu a ol sam po ni theya an system hian a zo to lo ni chu wangin an tivel mai to ni hian a hret me an ni tan chuanin ke ni anga mala clip hi pheng phela pakhuwa atlai zo to tiang deuh kha ania a thizat kha han en ula an tam em me dam lo za chu sei lo chu wangin heng huna hian ei zona te po apoimo amaro chu sarkarin atlem atul anga in siam ram atule anti ani khachon khami gallo ti ze la kha sarkar thotluk la chu a hu howak kan ai ote ne na rel ani kan ti to kha chu tiak chu ani awangin kan himna tur kha ngai poimo ber ani ti lai hi karan sei duwa chumi kan ngai poimo lo chuan thi na thleng po hian kan ta ani lo bik lowang ti hi a sei thei lawa chu wangin film khur chun jom se la kha poimo ema kan man drop poimo ber ani bokani pathian hena kan thlenanga lom thu kan soenga avena kan dil zelang tharpo thajok be sein chuan kai kan tumang chuti rolin kan ti tur ro chu kan ti chho ve zel kha poimo ani bengwal tha ka athok tu te abigin IDSP te in than hem ngai na le in thorim na ti khang ka han hre chianga in fak om kan tia tin kan han bel ve lokanga hei mi puiten thu kan oi na ra tunen kan senga chuti rual chuan mi pui kan thungun vek thei lowa hei social media te mun sang sanga po kan hu thina then kha chuan thalai tan phei chuan a hlo hlei nem enge kan palzam mai mai lom hun danga po an tia amaro chu kan hriat tur chu in chung khura nu le pa no pang no sen dam lo nat na nei na benvon nei te kan nei ni chuan kini chuan kan paldam mai po alo ni mai thei ma se in chung khura kan ken lua ke ma ni anga tak sachak tha ni ve si lo khatia ang chi vulnerable der thong hoina an lo kai ve pala a cheber an lo to kan ni chuan kan mo phurna ni chuan zo ke ma ni a thalai hri se chak jok le pon chuak tam jok hian mo phurna lian tak kan nei ni ti hi kai in hria danga ya kan sarkar ho tu te kan dam shroi tu te hian kan tana thalo turin ron rel don lo ti hi hriai langin chu kan han cha du chawatin kan belle lok du pakhat chu hei khovela shipui voi tam takalenga indo pui ma angen tu ma huna tangin indo pui le angen I chiat na chi sang wang civilization tam thakan lo chhetwa maro chu pathian hian mi hring thei min siam ro pui em ani khang chiat rup na angen mi hring an mang puk kara po khan I khovel thar kan din le zel economy po achia kan tian hu aron in siam thale zel thoni chu wang chuanin a mi hring ate ber a thok tu te ber kan chak lawa kan thi palani chuan I kha om ziom lo zoka chu wang chuanin I hemi shipui do chuak tur hian ne tur hian ami puilam po hian ti ve tur kan nei ni ti kha kan mo phuna kha kan hriat chen apui mo hle nin ka hria kha kan han soi lang bokani khan thir tu ten kan hun kan soi hona te in hlok pui nge kan be se ya kum thar hlim taka mang turin du chana kan han boka cheu kan lo me